Emalunga ephalamende athi-ke asephalamende ngenxa yokuthi avotela ngiso ngesive seMaswati. Kungileso sizathu ukuthi kubalekile ukuthi isive seMaswati kuhlale kungileso kwelesiphilile. Lokhu kuvakalela namuhla ngemcondzisi wendlu yabayesikhulu umhlonishwa Petros Mavimbela. Ngesikhani-ke emalunga ephalamende laqhamuka-ke etinkhundleni letehlukene aya-ke kalokhu commission yawumukela dona-ke titulo. Kulandzela ukuthi tinkhundla tabo setikwatile ukuthi lokungenani tikomise-ke abantu labayihafu yencenye yabantu labahlala kuleyo nkundla. Umcondzisi-ke uthite kufanele ukuthi nabo-ke bamalunga ephalamende bajike-ke baye khona-ke etinkhundleni beyogcizelela kubaluleka kokuthi-ke sive seMaswati kube ngileso lesigomile. Uma singasukumi sibambisane netihlobo tengwenyama letisitako kuti ababetele sive sabe sesicabha ngani thina ukuthi singemalunga ephalamende ngani ngoba nje singemalunga ephalamende nje sisephalamende sikhethwe ngiso lesive and kuba buhlungu na uva ukuthi kunemngcwabo uve kuse lona loshonile ubuleke ngilomkhuhlane so ke nangabe sekufike abantu labalethela ulisito bagijima nelive lonkana sisike thina singemalunga ephalamende asisukumene sibakhuthathe abantu ukuthi abahambe bayojova. Akusho ukuthi nase ujovile ungeke usawuthwala lo mkhuhlane kodwa utawuba ngcono ukuthi ungasheshi uhambe. Rogers Mambra ukhulumile yona-ke inhlangano yakalokhu commission uthi babona-ke kufanele ukuthi bene konke labangakwenda ukuthi bakhuthathe sona-ke sive seMaswati ukuthi sihambe siyagoma ngoba kubonakala ukuthi lo muhazane we-COVID-19 uta ngemandla kuso-ke siwombe sesine. Lo commission yobe siyabuka nakhona sowubuka-ke nathi sibhidile sekuta ngaso nyalo bese kushintshe nebuso babo kuthi nyalo sekuthi sekunemandla kuyagijima bathi sekuhaza kakhulu kunaloko etetweni nyalo sekuhaza kakhulu sesibuka ukuthi sinibambisa njani bahlonishwa ukuthi nibuyele emuva kubantu nibagqugqutele nibanike futhi nemidlandla ukuthi nani ngaphuthuma niyojova kukhona lokuthinte lokutawendela kusukela kulona namuhla lo sesilelalo sabuya sana 86%. Setitulo titawuba u50 namuhla nakulomunye lotawufika shaye lo 80% noma ngetulu kwalo 80%. Nana naye kanjalo ngeke asathola lo 25 kepha titaba ngu50. Tinkhundla letitfole tona-ke titulo-ke namuhla tibe 14. Kanti-ke inkhundla-ke lehambe embili yathola titulo-ke letiningi nato tonke lethole yona-ke 50 kube inkhundla yakalamkapi. Kulandzela ukuthi lena nkhundla-ke seyikwatile ukuthi ikomise-ke bantu labang-86% kuyo le nkhundla yakalamkapi. Etindzabeni temsakato iyeMaswati Channel, ngingeri Carlos ngisesitokotho.